Bore da pawb, a chroeso I sesiwn newydd Ffit yn 5. Welcome to a new Ffit in 5 session. Tybed a o'ch chi wedi gweld beth yw'r theme. I wonder if you've guessed what the theme was today. Heddi ni'n neud bach o sgiliau tennis. Today we're going to do some tennis skills as our sports themed week. 5 gweithgaredd newydd. Mae'r cloc draw fan hyn yn barod I fynd. A byddai'n siarad trwyddo y 5 gweithgaredd. I'll talk you through the 5 exercises we're going to do. Cyn ni'n mynd I twymo lan. So felly, digon o lle, cofiwch kit iawn, a bod diod gyda chi, that you've got to drink plenty of room. As yw pawb yn barod I fynd, ni'n mynd dechrau jogo ar y smotin. Okay? So everyone, let's start by jogging on the spot. Da iawn. Newch siŵr bod y breichiau'n mynd, a bod y trad yn dod off y llawr. We're moving our arms and that our feet are coming off the floor. Iawn? Fi dim isau unrhyw offer heddi. You won't need any equipment for today's session, okay? So cadwch fynd. Right, breichiau mas. Tra bod ni'n jogo. Ni'n mynd to use a lot of breichiau heddi. We're going to use our arms a bit today for tennis. Okay? Right there, stop your jogger and dachan yn cilchau môr gyda'r breichiau. Big circles with your arms. A ffordd arall, change direction. Da iawn, a nôl. A un switch to, one more switch, da iawn. Nôl I jogger as smotin, da iawn. A ni'n mynd I cyflymu, we're going to go faster. Pawb. Da iawn, faster. A slow down. Okay, ni'n mynd I codi cwrs a mas. Da iawn. Codi cwrs a mas. Cwrs a mas. Da iawn chi. Un ola, cwrs a mas. Reit. Pawb yn twym. Y 5 gweithgaredd heddi. Ni'n mynd I wneud rhedeg ar cwmpawd, some compass running. Na esbonio hwnna I chi wedyn. Ni'n mynd I ochr I ochr, side to sides, nôl ac mlaen, back and forth. Ni'n mynd I wneud mestyn ymlaen am shot, how to reach forward for a shot, a ni'n benni off a wneud bach o symudiad y serve, some of the serve movement. Right, un gynta. First one, mae syllu yn y canol. Pwysig yn tennis, dim lot pwy ffordd ni goffod rhedeg, no matter which way we have to run, we've got to come back to the middle of the court. Mae rhaid dod nôl i'r canol. So, findwch rhywle yn y canol, a newch siŵr bod lle gyda chi wneud 2 step mlaen, 2 step i'r ochr, nôl i'r canol, 2 step ochr ma, nôl i'r canol, a 2 step nôl. So make sure you've got enough room, find a middle spot that we can come 2 steps forward, 2 steps to either side, and 2 steps backwards, okay? So newch siŵr bod digon o lle gyda chi wneud na. A wedyn, fi'n mynd I gweiddi arno chi, naill ai mlaen, means forward, nôl y canol. Nôl, backwards, ochr ma, byddai'n pwynto, neu ochr ma, byddai'n pwynto to, okay? A pob tro, ni'n dod nôl i'r canol. So I'm going to shout directions at you. We've got to go forwards or backwards or a point which side we have to go. But every time, we've got to come back to the middle because that's what we do in tennis. Ew pawb yn barod. 30 eiliad. A dim cerdded, ni'n bod yn jogo. 2 step quick. We're going to do quick steps. Okay? But every time, we've got to come back to the middle. Pawb yn barod. Fi'n mynd dechrau'r cloc. 3, 2, 1, off a ni. Mlaen, forwards. A nôl. This way. Backwards. Mlaen, forwards. Ochr ma. Good. Ochr ma eto. Good. Ochr na. Good. Cofiwch. Nôl. Backwards. Pob tro nôl i'r canol. Backwards again. Good. Mlaen. Good. Ochr ma. Ochr ma eto. Da iawn chi. Practice bach I chi fyna.
Cofiwch, bach o drink. Ni'n mynd i'r un peth eto. Os chi'n gallu gwneud e mwy gloi, da iawn chi. We can do it a bit quicker again. Pawb yn barod. 10 eiliad ar ôl gyda ni. So, ffinnwch y lle y canol, a cofiwch bod ni'n mynd pob ffordd, every direction. 3, 2, 1, off a ni. No, backwards. No, backwards. Mlaen, forward. Ochr yma. Ochr yma. Ochr yma eto. Nôl. Ochr yma. Da iawn, mlaen. Ochr yma. Nôl. Nôl. Ochr yma. Da iawn, mlaen. Ein ola, nôl. A benni yn y canol. Da iawn chi. Reit. Nawr ni'n mynd i wneud bach o ochr i ochr. Ni'n mynd i gweithio arno. Eto, dechrau yn y canol. Os ni'n mynd ochr yma, fi'n esgus cael shot gyda'r llaw yma. Os ni'n mynd ochr yma, fi'n esgus cael shot gyda'r llaw yma. Okay? So we're going to start in the middle. If we go this way, I'm going to play a shot with that hand. If we go this way, play a shot with that hand. Yw pawb yn hapus. Okay, so dechrau yn y canol, byddai'n pwynto pwy ochr i fynd. Actually, un gyntaf, ni'n mynd ochr i ochr, we're going to do one at a time. Cofiwch bod ni'n cael y shot gyda dwylo. Pawb yn barod. 3, 2, 1, off a ni. Shot, nôl i'r canol. Ochr yma. Shot, nôl i'r canol. Shot, nôl i'r canol, stop, a wedyn i'r ochr. Pob tro, nôl i'r canol. A esgus cael shot. Da iawn. Cofiwch bod y breichiau yn symud wrth bod ni'n cymryd y shot. A nice big swing as we take our shot. Un ola. A stop. Da iawn. Tro yma. Os ych chi'n moyn, if you want to. Pryd ni'n mynd ffordd yma, yn lle defnyddio'r llaw yma, ac yn defnyddio'r llaw yma, and backwards. Okay? So instead of using this hand, I'm going to bring this hand across, play backwards. Un peth ochr yma, yn lle defnyddio'r llaw yma, chwarae shot yma am nôl. Play this hand backwards, okay? So mae cefn dwylo fi yn gwynebu am mas. So we're not using the palm, cefn y dwylo, we're going to use the back of the hand, okay? Pawb yn hapus gyda hwnna. 30 eiliad. 3, 2, 1, off a ni. Chwarae am nôl. Chwarae am nôl. Draw fan hyn. Back of the hand. Da iawn. So our hands have switched. Ni wedi switcho dwylo o pwy ochr ni'n mynd. Da iawn. Cofio bod ni'n rhedeg yn y canol. That we keep those little jogs in the middle as we go from one side to the other. Da iawn chi. A ni'n gwthio y llaw a mas. Un ola, 1, 2, 3, a cymwch gorffwys fyna. Da iawn. Amser am diod. Ni'n mynd mlaen i'r sgil nesaf. I rhywbeth tebyg, ond yn lle mynd ochr i ochr, ni'n mynd nôl ymlaen. We're going to go backwards and forwards. So pryd ni'n mynd mlaen, shot bach fel hyn. Okay? So mae'r llaw yn gwynebu am mas, our palms are out again. Little shot, a pryd ni'n mynd am nôl, ni'n mynd am big power shot. Dros y pen, over your head, a big power shot. So mlaen, shot bach, nôl, power. Mlaen, shot bach, nôl, power shot, okay? Slam shot ni'n galw hwnna'n tennis. Yw pawb yn barod. Dechrau yn y canol. 3, 2, 1, mlaen. Shot, little shot. Nôl, slam. Mlaen, shot bach. Nôl, slam. Da iawn. Chi switcho dwylo os ni moyn. Okay? Switch our hands if we want. Slam shot to the back. Nice little shot at the front. Da iawn. Mlaen, cofiwch bod ni'n rhedeg yn y canol. Make sure we're running in the middle. Shot ola, last shot, big slam. Da iawn, cymrwch gorffwys. Ni'n gwneud yr un peth eto. Same thing again.
Dwi'n cael 20 eiliad y goffwys. Cofio, bach o dŵr eto os chi moyn. 10 eiliad ar ôl. Yr un peth to. Os chi moyn mynd mwy cyflym gyda'r rhedeg, speed the running up. Good for you. 3, 2, 1. So mlaen. Shot bach. Nôl. Slam. Mlaen. Shot bach. Nôl. Slam. Da ia, mlaen. Shot bach. Nôl. Slam. Forwards. Little shot. Backwards. Slam. Mlaen. Na fe? Come on, switcho dwylo. Mlaen. Shot bach. Nôl. Slam. Na fe? Shot bach. Nôl. Slam. Da iawn. Shot bach. Nôl. Last slam. Da iawn chi. Right. 20 eiliad y goffwys. Skill nesa. Dysgu shwt I mestyn mlaen am shot. How are we going to reach forward? So, esgus bydd net hwnna. A mae pe wedi bwmso drosto yn isel iawn. It's come over the net really low. Okay, so bydden ni'n neud fel lunge. Un trad mas. A flick. Okay? Un trad mas. Flick. So we start like a lunge. Big step. Right down low. Nice and low. Little flick. Okay? So, eto, lunge, flick. Nôl y canol. O, shot isel, lunge, flick. Okay? Yw pawb yn hapus gyda hwnna. Un practice eto. So, dechrau yn y canol. Then mynd mlaen, un lunge, flick. Nôl y canol. O, shot isel to. Lunge, flick. Pawb yn hapus. 30 eiliad. Go! So, lunge, flick. Nôl y canol. O, shot isel. Lunge, flick. Nôl y canol. Lunge, flick. Da iawn. Mestyn yn isel. How low can you reach with a lunge and flick? Okay? Lunge, flick. Da iawn. Chi nôl y canol, pob tro. We make sure come back to the middle of the court each time before we flick. So lunge, flick. Cymwch gorffwys fyna. Un set o hynna I fynd eto. One more set. Pwysig iawn, fel wedyn ni ddechrau. Yn tennis, dim os lif i chwarae shot, but fi'n dod nôl i'r canol pob tro. Doesn't matter where I've had to go to play the shot, but I try getting myself back to the middle of the court every time. Okay, un set to, o lunge a flick. Pawb yn barod. 3, 2, 1, off yn ni. Lunge, flick, nôl y canol. Lunge, flick, nôl y canol. Da iawn. Lunge, flick. Da iawn chi. Lunge, flick. Lunge, flick. Da iawn. Cofiwch bod hi'n isel iawn. Esgus bod y pêl wedi mynd yn isel i'r llaw. Mae'n ei codi fe dros y net. That ball's really low. And we've got to flick it up. Back over the net. Un ar ôl. Last one. Lunge, flick. Da iawn chi. Cymwch gorffwys. Cymrwch drink bach. Un sgil arall I fynd. Sef, y serve. Ni mynd I esgus syrfo. So, dim ots pwy llaw. Os byddwn ni'n dal ar racket, byddwn ni'n defnyddio llaw dde fe. I'd use this hand. Dim ots pwy ffordd. So, esgus byddwn ni'n dal ar racket fan hyn. This is the hand I'd hold my racket in. Byddai'n esgus dal ar pêl fan hyn. Yn gynta, byddai'n esgus just twylio'r pêl syth lan. Llaw ma ddim yn symud, twylio'r pêl syth lan. Syth lan. A wedyn gyda'r llaw yma, byddai'n dod o fe nôl dros cefen fi, a wedyn bwrw fe'n uchel. Okay? So this hand is what I usually hold my racket with. So I pretend I've got my racket here. A ball would then go with the other hand. So I throw the ball up. Throw the ball up. Okay, this hand doesn't move yet. Throw the ball up. Then, when I think the ball's nice and high, this hand looks like I'm going to be scratching my back. Okay, so I'm going to throw the ball up and then hit it nice and high. Okay, so fel ni'n neud e. So llaw ma, bydd bynnag llaw chi'n dyn nhw'n racket. Llaw ma, twylio'r pêl lan, a bwrw fe'n uchel. Okay, pawb yn barod. 3, 2, 1, off a ni. So racket, pêl, lan,
Bwrw yn uchel. Da iawn. Lan, bwrw yn uchel. Lan, bwrw yn uchel. Cofiwch bod nhw ddim yn mynd lan gyda'i gilydd. They don't go up together. Mae hwn yn mynd dros cefen ni. A bwrw uphill wedyn. Okay? They don't come up together. That goes up. That goes back scratch. A smash. Okay? Lan, smash. Lan, smash. Da iawn. Lan, smash. Okay. Right, nawr bod ni wedi wneud e. Ni'n iwsio 30 eiliad gyntaf I dysgu fe. We've used that for the first 30 seconds to learn the move. Throw, smash. Nawr ni'n mynd I wneud e straight off. As chi moyn, bod lle gyda chi, allan ni neidio wrth bod ni'n bwrw uphill. You can jump if you want as you hit the ball. More power again. Okay, 30 eiliad. Game yma I ennill Wimbledon. Mae rhaid sylfo yn cryf ddo. Off a ni. Lan. Smash. Da iawn. Lan. Smash. Da iawn chi. Lan. Smash. Lan. Smash. Da iawn. Lan. Smash. Da iawn chi. Lan y pyr. Smash. Chi sy'n neidio. Lan. Oh, smash. Lan. Smash. Serve ola. I ennill y gym. Lan y hi. Serve. Smash. Oh, ni'n cael I. Da iawn chi. Da iawn chi. Chi di ennill y pwynt fyna I ennill Wimbledon. Cofiwch. Cael diod bach wrth y raced lawr. Na fe. Diod bach. Reit then, ni'n dechrau cerdded o gwmpas. Have a little walk round. Gobeithio bod calon chi wedi mynd lan. Beth oedd calon chi di anddo, sa'n cofio? Calon fi 149. My heart rate is 149. Yw hwnna'n fwy neu llai na'n Rhidian ddo? Did that beat Rhidian yesterday? I can't remember what Rhidian's heartbeat was. Ond mae hwnna'n dangos bod ni'n gweithio'n galed. Da iawn chi. Reit, da un lap to, cerdded o gwmpas. A nôl i'r canol. Ni wedi defnyddio breichiau lot. We've used our arms a lot today. Okay? Hitting, slamming, reaching, throwing the ball. Okay? Ni'n iwsio breichiau lot ar gyfer gyd o shots na. So ni'n nestyn y breichiau lan yn uchel. A wedyn mas i'r ochr. Wedyn mas i'r ffrant. A wedyn rownd esgus fel bod ni'n crutch. Pretend you're giving yourself a crutch. Nôl mas i'r ffrant. Da iawn. Mas i'r ochr. A nôl lan i'r to. Back up to the top. A sigl bach i'r breichiau. Give him a little shake. Okay? Lawr i'r coesau. Coesau ar wahân. A ni'n mynd lawr. A os ni'n gallu twtio llaw. Da iawn chi. Dalwch chi fel la. Hold it there. Can you touch the floor? Okay. Plygu pelynu. Bend your knees now. Fel bod ni'n iste. Like we're sitting with no chair. Dalwch fel la. Stretch up. Coesau môr fel la. A wedyn dod nôl lan yn araf. Un stretch arall I fynd. Fi'n codi'r cwrs ma. Tu ôl. A dala fe. Okay? So I'm going to pick my leg up. Hold it behind. 3, 2, 1. Un peth off yma. 3, 2, 1. Clic bach mas. Clic bach mas. Da iawn chi. Cofiwch. Un sesiwn thema chwaraeon ar ôl. One more sports-themed session tomorrow. Gyda Stefano. With Stefano. Sa'n gwybod beth yw e. Fi'n mynd I bod yn gwylio. Hanner awr I naw. I ffindo mas pwy sgiliau chwaraeon allai dysgu eto. I don't know what the sport is, so I'm going to be watching 9:30 tomorrow morning to see what new skills I can learn from Stefano. So diolch yn fawr yn gwylio. Thank you very much for watching. Gobeithio bod chi'n enjoyo. Cofiwch, chi'n mynd mas i'r gardd, mas i'r iard, a chwarae bach o tennis. A just dysgu, sy'n hyn o'n cael racquet, dysgu'r sgiliau tennis. A gobeithio efo'n haf, bydd cyfle cael game bach o tennis. Okay? So chi'n dysgu'r shots. Gyd o shots ni'n dysgu heddi, heb racquet. We can learn all those shots that we've learned today. Okay? The slam, the serve, we can learn them all without having a racket. Get the body position right to play those shots. Okay? Diolch yn fawr eto. Hwyl fawr a wylech chi wythnos nesaf.